to aprangsi ke da karbiang long TV9 news apherang ke dak uni tuma kisung det ke boy da hem tun long nang ka homri thai pot aprangsi ke lang le phan churu par piglo labang so kaching hon korte kisu ko min tuben se kisu lo na bang patumi dik pen lo kisu aru kombang la pulo ho ine lom so mi at pen mate joi bong bong pen se phulok aru kom athima dak han chu tun bom alang le la so se men se la puson phulok lo akisu bang la ke chirem plak anat ari mate ari akeng se tame alang li kam pi pede lo paralyze akisu son thang nat ta ning join no dak lo la puson se man lo la se non lang nang karbiang long la puson akisu abang menang an do tang lo na se la hai pen tame tum karbiang long kido korting je kadu kido tum tame kachere mek pen di kido kinang sol lo thema la son miat et pen jui bong bong pen la puson phulok ti la bang so kisu bangแต่labang so kisu apang phu phanang le tum hospital long nang le tum chepon dim dulumante non amat ke ni tum pon pelang pon na ko tum karbia ron pen la pu chelang bom lan chol lang tamet non thang nat ta video ve mate kimi pon mu chora war sai thek pon nong le ladak nang le tum apang ke ladak bang ke kopi constituency ne dak bang ke chinthong constituency lo ne tuma MSC la ke absar visit group lang le lo to alang le phan kachuning ri je lam the nang le tum hin pen pitong puji ne ke chuning ri pon jia bang ke ne tum bang ke la se ke chalang jia phan tong ka maha bang ka dure do kok lo la se dak tum kaching hon dak tin thong constituency MSC sa ke hai visit group alang li tame dak nang ching hon ki in sudun pen alang li mekar tom phan bang so ki su ke lang pen ki mi ke long jia phan lang li unan pen ni tom phan nang hon nang yin sudun pen tang ka ma sab bak nang serap dun som te pusin ni pen chuning ri pon to churulo nang le tum ahin pen labang so puthak kisu ko chelang je puthak nang le tum ka dure pen la person nang le tum awar sai ka ve pen a jok ke thik ding dum a phanang le tum ka chuning ri pen le tum media hin paklang nan pot churul